Jel se sjećaš kad je kopirala Kim? Odnosno kad je Kim Kardashian kopirala. Da, naravno, kad su farbala u plavo i nosila crno. Upravo to. Da, sećam se. Ali kad je došlo do Wendy Williams, mislim, što ništa u principu ne znači samo što je strana. Wendy Williams više i ne radi za The Wendy Williams Show. Kad sam išla na reportažu Wendy Williams o njoj, videla da je iz 2015. Zaboravila sam koje godine se to odvijalo. Šokiralo me što se tako sveže osjećam svežu frustraciju. Nije toliko bilo odavno, a mene to od uvijek izluđivalo kad i ona, a naročito njeni fanovi, kad su upoređivali Jelenu sa Kim Kardashian, uglavnom sa njom, ali i sa mnogim drugim javnim ličnostima. Ovamo razumijem zašto to radi. Skreće pažnju na sebi i na odeću koju nosi. Da se vidi kao koliko novca ima, da se oblači kao svetske zvezde. A opet to toliko nije imalo smisla, što kažeš, ofarbala se u platinasto plavo, od neke druge nijanse plavo i obukla tu trend i odeću iz tog perioda i sad je svi kopiraju. Nije baš toliko specifično, mislim i druge plavuše su se sjetile da nose crnu rolku i crni kaput, nije baš revolucionarno. Pa je onda praćenje sa Kanjom, kako je ona rekla, Kanaja? Sa Kanajom Westom, da. Gdje je to rekla? Bilo je, ja mislim, u ekskluzivu, neki kao modni sudija ili tako nešto, uglavnom, ona kaže Kanaje West. I mislim da je da je do sad ukapirala da je zapravo Kanje, ali ostalo je na snimku Kanaje. I pa je onda on zapratio, pa je ona njega, pa ga taguje nešto, pa je onda on nju otpratio. Mislim da bi se oni savršeno onako lepo našli kao dve ličnosti sa... Kim ili Kanye i Kardashian? Kanye i Kardashian, da. To je njegov tip, svakako. Granični i bipolarni poremeći. Jao i ono poređenje da je ona srpska Lady Gaga. A bila je i srpska Madonna, pa je bila srpska Lady Gaga. Pa a jedino što je isto, što imaju plavu kosu. Da, ne vidim šta je drugo isto? Ništa. Čak i taj scenski nastup nije, Lady Gaga se veša, šta već radi, nije to. Pokušavam da se sjetim kako bih povezala, ali ništa. Besramno poređenje. Ali to je to što kažeš, borba da ostane relevantna, a mislim da je to više ne pali. Dobro, pričamo, znači, Karleuša kad je rekla da je Kim kopira, Kim je tad prvi put bila platinasto plava. Prvi put se ofarbala u plavu, uvijek je bila onako zgodna brineta, curvy, ne znam. I ta se ofarbala i to je onaj period kad je Kanye oblačio, jer čim su se venčali, ona je skroz promenila styling. Da, tako da u principu možda se kaže, ne znam, Kanye kopira, ako iko. Pa to je neka tajna veza između Karleuše i, kako sam rekla da ga je zvala, i Kanaja. Da. Znači oni kad su se venčali, on je potpuno promenio izgled jer je i on propali dizajner s kompleksima. Karleuša je tad krenula da koristi filtere koji su i potpuno menjali facu ili one koji i danas koristi. Znači ono što ti povećava usne ovako i što ti pravi jagodice i ne znam, uglavnom još uvijek ih koristi. Sad ja ne znam taj modni vokabular da bih opisala šta hoću da kažem, ali meni se svodi se na to da su obe bile u trendu, ali s tim da je Kim postavljala trendove, a Jelena ih pratila i da je ta odeća Kim više bila pristupačnija nego Jeleni, ali Jelena voli da mi mislimo da ona tako lagano baca pare na... Pa to je, na skup način života. U suštini Balenciaga, monohromatsko oblačenje, jedna boja, uglavnom je to nude ili crna, i puffer jackets i one, kako se zovu, mislim da su to Balenciaga isto štikle, one što... Znam na koje misliš. Što ne liče na štikle. Da. I mnogo mi je drago kad mediji udare nazad, što se kaže hit back, i pokažu da Jelena zapravo kopira neke druge, odnosno da je nešto bukla nakon nekog drugog u svetu. Nije moguće da se... Da, na primjer onu tirkiznu Balenciaga haljinu, što kažeš sa tim vanzemaljskim naočarama, pa to je prvo Kim obukla, pa posle ona. Bože. Skandal. Ti brendovi koje one obe nose ne postoje u jedan ili dva primjerka, nego u 1000 primjerka. Tako da svako ko može da priušti, može da
kopira Karleušu. Da, sad si me podsjetila, meni to nikad nije bilo jasno zašto misli da ako je neko kupio isti komad garderobe kao ono da je to kopiranje, jer što kažu, ko zna koliko primjeraka je otišlo, nije otišlo 2 za Jelenu i za Kim. Da. Tako da nikad nisam razumela zašto misli da je u vezi nje. I kao što sam rekla na početku, da li ona stvarno veruje da je to lični konflikt ili samo hoće nego da se samo da izazove pažnju, da privuče, da. Njoj je verovatno hrani ego kad kažu da je nešto lepše stoji, jer je mršavija od Kim bila tad. Sad je Kim mnogo mršavija. Mislim da je u našim medijima to i bila fora, da je ona zgodnija od Kima, ne da je neka trendseterka. Mada mislim da su i naši pričali kao da je to glupost. A u stranim medijima su pisali o njoj, ako su pisali o njoj, ne mogu da tvrdim da to nije plaćena reportaža. A ovo kopiranju stvarno treba da prestane generalno. Šta je sledeće? Da me Gale iz Kerbera da kaže da ga kopiram što, ne znam, namotam cevčice ili ode štapići za roštilje, pa kao kopiram u frizuru. Ali to mi je skroz legitimno da bi ono to rekla. Nemam nikakve sumnje da će tako nešto da se desi.